Hello? Antay! Abay! Sino bise? Hura kita nanti, coordinator ka mo tinaya. Agpadagay kinanggal nga dalmas. Agganar deti negosyo ya, urewan ti pulan na. Sigurado nga, kumita kayo, antay. Kat, idatag mo, sino ti bise? Tapagsaritaan ta tinalapat. Sino? Isana all? Ay naapo, antay. Pambarak kay butos deta nga tao. Pambarak kong bato. Over my deadlock date, antay. Jakay kay butos deta. Isulat makakapo, antay. No apa nga grigri kataktatay. Agkarkaramo takti daka, kapukan niya na. Ay na, istorya kastoy na eh. Isuna lang antay tihangan ang pirma, DJ. Bayanihan akto. Bayanihan akto nga paglintigan antay. Ita senado. Isuna lang tihangan ang pirma. Kada dyan nga paglintigan, mayan natop kumakatakarming empleyado. Tagta nga pandemya. Kastoy tinagyan na dyan nga paglintigan antay. Dyan nga paglintigan, ikan na itilasod, iti 6 nga aldaw. Di kiti individual nga tao nga nakautang wano nakalon. Iti bangko, publiko man, wano private. Ikan na pa iti pawadwad, di kiti lending company ante. Di kiti agpapautang nga kumpanya. Pati di kita insurance company ante, no, dababayadan ko mga insurance nga due date. Pati di kita real estate ante. Di kita dagaw no properties nga babayadan ko mga nahulugan ti kada bulan. Ore di kita utang mo iti GSIS, Pag-ibig, SSS ken dumapay nga sangay iti gobyerno. Kasi kumante ka nakaorti pawadwad kasi pandemic eh. Katatan kasanot epekto na kada kami. Domino effect, Kasyak ante, at dabalay ko. Pag-ibig deta, baybayadak ti bangklay. Ada motor mi nga doa. Deta motor nga may isa, iso ti usar nga agtrabaho na delivery na ante, kasla grab kada, arkila kada, tiktok-tok ditan. Iso usar kada aldaw. Deta may samat nga motor, usar mat niya ading ko, mapanita mo nga obra, agtrabaho. Hulugan di kita. Financing. Sangay itilanding nga pagutang nga kumpanya. TL300 ko ante. Isumat ipagdil-deliver ko, di kita dadakkel nga pack-package. Ngayon nag-deliver tunggal balay. Hulugan pa deta. Te insurance ti anak ko, ti education. Hulugan pa deta. Kat kasta lang ante, agliklikos nga raw. Ti income me. Mapan amin, di ta paghulhulugan ta. Napianto ko mamaturpusan ta, mas lumong outot pa nagbiag me. Kat sumrugan di pandemic. Anang arudan. Nag-lockdown pa yan tay. Pangalam mi nga arudan ti panghulog mi. Di kita nga huhulugan mi. Nga babayadan ti binulan. Katawanan tay. Nga ating ko. Makastart trabaho every other day mo. Pangalan na mga pang tinlang natin motor nga tinagan na. Kisyak mo ante kat adumot ti protocol di pag-servisan. Inak i-deliver adumot ti protocol na. Pangalan nga raw. Di awan ante. Kanto ko may impasa dahil dakat inikanda ko mati 60 days sumurok ako murag nga 2 bulan. Nga hamapin na mabayadan dita. Kit itaktan. Anat yung bakanan. Dung ka ba? Ulitan. Sana all may trabaho. Adang trabaho may tatantay. Kawanin na. Ginuyudan ti motor ko, motor ni ate, pati TL300, ginuyudan. Sana all may tahanan. Awanay, jak na bayadan natin pag-ibigan, patalawon, dakam taon, kasano ka rudan. Kat nakapirma kami dyan, no, di ka makabayad, nasurok ka 2 bulang kat awanay. Tumalo kami na. Sana all may pagkain sa lamesa. Panganak pa ka ng tata, adalami sa amin, maumuti ka ng may. Sana all makapagtapos sa pag-aral. Awanin, dyan ay insurance ni anak ko. Jak na bayadan lang, kadamay dyan memorandum of agreement dyan, no, hanggang makabayad, tinas o di makabulang, guyo dun da. Kasta ti memo, di kita application, di kita insurance. Sana all may bakuna. Urayin ako nga ti bakuna. Pakapay blood data, alang nga gigita nga mabakulaan ti tao. Apay gigitan ti sangpat ti bakuna. Ay taora kita naktaw. Di ko may isura, bakulaan at magbagina. Ti anti-rabies. Kita madila lang nga antay. Kasla buldaw. Buldog nga nginabngab da. Sa drama, di pa agibay. Ura kita na makapay blood sa dakayo. Iso ibuto siya sa hanaol. Ora kita nyo ante, pagtitibugan kay tupay. Ay na, hanggang kumarya. Kasano mo na detan? Anagalas na, ibuto siya deta. Kasta nga bise.
Awan ti sinsiritan na tao. Tila pang panunuton lang, bagbagi na. Ha, gapot hangay sunat ti akin nagarami, di nga paglindigan, awanay, na nakapartido. Pagmayadan ti tunggal mesa nga tao, deta. Amen. Isula, binibela, pansat kastat, ibutos yung nga bise. Ura kita nante, agpanunot kay man. Hanyi, ibubutos deta, ape, sino ti, anayo, sino ti papaulo yung coordinator dita, Sino ta, papispisak man. Kakman ti pag minaminan na, pag inalabatak man ta, doon lapayag na, sinaw. Bakayo man, sinaw. Ni tata?